mina ye do mo maso do gwenu supo bonado bayi otome yiwe ma mi ton passport ni mi to toko do awon cheju gba e ko pe mina mi ni do bayi onu mo koton egbewe yin azan wolopoto aido sunpe foko atonu klopoto e mi tinte ton bo mina ye do ko jirawe male ye ko wa agba mi to yi to egbe bon matinal wo do na mi do matinal ma mi na do na mi afon de pon do nya tinto togodo amaso do hudo bonado hunwa ototo me wa da ga hunwa ba bonato we ma cha bonado bayi o passport ya mo cheju gba ko pe bona no fiate bona bayi o passport we ana ero no onu ne dio alowe ina zena eyin o to ga mi ton oromia wara ipodo a te pipa e ton pomo ana ero no to ga mi ton oromia wara yi e ma to gbigboje amo o so ye won wa yi eyi jono me so paton to eyin ofie otogano wa azonte bon nous de joto eyin nous e ba ile popo atame anamo la nation egbeton ou men we anamo ogiade mi to so fren gas kani info jiwe mi na mi pombo mi na do na mi lo oyibo wa otogan romia wa na iton ana en romo lo yo de do togodo le ye mo lo no eto jijo to bene lo enyo pontan ou ezombo ye do to yiro e do oto eneleme. L'autre vision où on va dire qu'on doit au Romia wada edino nous mi moeton nous mi modagwe enina eni Africa yomowa tombi papata l'économie sur sous papa et do nous mon koton do Romia wada edino porte étendard enina eni au sous région mi tomo bona mo nous mon koton ana l'économisme et beton bona mo nous mon koton yade me fraternité où on va isen dodo basa mi don bo amoro son okwe na inabide bon au sein dodo basa mi don diro où eto azonwa na eyin onu eyowo iro démocratie ni dossier ndo oto mi to me mi je mi desire bo mi gando toho mi je mi na wa so to où ezonbo oku constitutionnel do tin sein dodo basa mi don bo mero kada ho mo ko to fraternité me ana ndo wezonwa to Gilles Barry où ye ka ho bi obo edo ho mo ko to mo la boussole e wa mo o Guinée Bissau de toga mi do robia wada yi ala mo to de jeton ye wa mo ozo mi to eyin akwa iroji wo bibila ye le to domo bon le décryptage info wo wa do mo mi na décrypter information egbeton le bo wa do la mi po no mo o robia wada yi eyi be wa de singa podo ba de singa poto o so de wa mo bon ananyo do mo Martin libre jiwa mina ina we ko mbura do la do mo Martin libre wa to dido le Bénin reste ouvert au monde ayen do mo Bénin dino e huende na ogbero bi kwata bon ete to kawe ananyo do mo o toga mi to robia wada yi e ko do ho mo ko to wede nu e to ahoja hu do ye ni yemi do emi na bible o to mi to e la huende do ogbero bi papata ji bon l'événement du jour wo wa mo dino mo o toga mi to robia wada yi ero mi ni fuktu kati le bo gowo wada yi reba le kata uwe eto dido na eyin nu ba yete to eyin oto ile do mi lebe azode wa ete lo nu do ete ni bo mi to so fine mi na do info matin uwe mi na do fo egbe to na we pongura do mo azo wa otoga mi to romia wada ete vie vivina yo de ma to gbero plan do pe polemo ni nu kara vivina yesu ana ko hojira we ma to e pon we awe bona mo no ye kande mele bo ara so to mi mo ye to kaji dide ato pe po vivina ndo din podo eyan wa anje koro désiré to ko bo vivina ndo ni so